kirish bakui tongin duwai nagabinda Nestorius Dakar badon hapadeng jimpang gajing shitam iduwai nagabinda Ambrosius badon hapadeng jimpang gajing shitam iduwai nagabinda Anthony Raji badon hapadeng jimpang gajing shitam iduwai nagabinda Felista Karmau nagabinda gajing khoi jingkia duai nagabinda gajing jatai mensian jong Veronica Karmau duai ru nagabinda Agnes Mary Lemba Badba Wan Prang Juliet nagabinda gajing garku duai nagabinda Akulin Lingdo Mowbray nagabinda gajing khoi jingkia Laispa Sapulai. Laispa Sapulai. Ngungu ya ujisu nagabinda ganega sngi kamdame ha ganega sngi buram janga jimpau ya ka Maria Teisuti ha Fatima Our Lady of Fatima inang duai lam baga jinga sailam janga Maria Teisuti nagabinda ki jingtumu barro iduai nagabinda baro ka jingtumu janga ri India duai ru nagabinda baro ki kinna ki badon hapade kiba ap ya girsal ngiduai nagabinda kiba pangi ba shitam ngiduai ru nagabinda ka inner healing retreat bad ka jimben slay mensium bakoi kabastang nadu continue tarik ba utrai unkarku kumjuru nagabinda ka bay ka Pentecost convention hangne ba ujisu unankarku kardo baro ki bawanshi menda kindap tagabor mensium bakoi ha kerteng opa baru khon baru mensium bakoit amen ka jingai jungu trai jungi Jesus Christ bad ka jingi jungu blai lem bad ka jingi sulak jungu mensium bakoit kindon rengka batpi barro ko himen ko para tongin sange sport ban pan map nagabinda kilait kilat jungi barro pau Jesus udang pinskem yaga jingi jungi apostol haka babatai lut nadong shadong haki shuaba un late paino shaki sha ublay upa bat kidang yomin siem lempa ka jingi kai jongu jisu bat kila ong mendang stang ban kams ngauto ko himen ko para ka jing ngauto ba pura shapang ka jinglong ublay kapalai lut yangi tongin karpad ya jisu an palai lut yangi nagi pop baro daka bangis kem ka jingdon jongu ka jingir jongu ka jingisne ka jongu halo jongi vei pai vei try jisu map yangi site code yangi na barro ki pop kabangilale daka jimur jimbarkat daka jingkwa jongi daki kam ki jam jongi daki kamat daki skot daki shindur jongi daka met kapar jongi nga palam au lay burden board barro but happy ko himen ko para bangalale pop shibun e
dake jing perkhat, dake tin, dake kam, dake jing le klet, dake jing le palat jonga, dake jing le palat jonga, dake jing le palat krab e jonga. Namar katanga karpandi ka Maria bakui, kabayai sa kathisuti, yaki angel bakiri kui, bariapi ko himen ko para, benduwai na gabinda jonga, hautrai ublay jongi. Ublay badon bor baro ni sene yangi, barandala map igi pop jongi, unialam yangi shaga jingi mbam jikut. Amen. Try kindrat ko blehis meyani. Try kindrat ko blehis meyani. Dubai. Nibu ekajing tumu jongi bara lemba kajing asylum jonga Maria te sote bala pau ha Fatima. Baba ro manginyo ekajing Sherhem ya ujisu lemba ka Maria te sote. Koblei me ubala jid ya ka kami jongu konja me bakan long ru ka kami jongi to aiba Dakabangi yaine haga jimpenchitam yalade, but haga jingduwai, nagabindaga jimpenim jangaprote, Ninyo ka bor manlakasngi, ban penyar borba, yaka hima jungu kris, uba im, but sensha, renkat badme, haga jingalong kawe jungamin siem bakuit, uble, junom la junom. Amen. Kajing puli nagikam jong ki apostol. Kadba u Apollos udang don hakirini, u Paulus ulalit lemba ke jilla basyaning, bat ula poi Ephesus. Hangta ula syam katu kaningut kisanran, ti ula ong haki. Hatu pila yok padiang yok mensim bukut haba pila ngej, bat kila ong, nimpat juyok sngau pa udon mensim bukut. Bat ula ong, ti haka ka pin baptis yapi, kila ong haka baptisma u Yohanes. U Paulus ula ong, Yohanes ula penbaptis da kabaptisma jong kejingkala kabamut. Uda ong hakipat ba bangej hauta uban wan hadin jong u kata kamut hau Jisu. Enda kila yosngau yakani la penbaptis yaki hakakarteng utarai Jisu. Bat haba u Paulus ula bu yala kikti halor jongki umensim bukut ula wan year halor jongki bat kila keren hakiktien kitlit paper bat kila yatu lupa. Kila ya don baro kumba kat arngut. Ti ula lejrung haka sinagog, bat lai benai lenter, ula keren slur, daga bayapen inya, bat daga bapen kenduk jingbut yaki syapang kahima ublay. Kaktien jong utrai. Sampai utrano banyo spa trapunyo. Why you try, God, why
utrai undon reng kad bat pim ka jimpuli na ka gospel bakoit kat kumuya anis kisendrain kila ong hau jisu mindate me kren shai ka dar dagano kano ka parshi ngitip minda bametip yakie barro but mem don kam ba uno un kli eme da kane ngingeit ba melawan na uble ujisu la jibab yaki piangeit minda kapor kan sapoi da shisha kala poi haba en sapin her krad yepi uwe shala ka jonka ying but pin ino ianga marway pin ban ngam long marway na ba upa udon rengkat banga ngalayatu ya kane happy kanamba hanga pindup shem jingsuk ha kaparte pen sangat jinjar henretus ngosngain ngala job ya kaparte ka gospel jom utrai kohimen ko para minda ka sngi kabalang karake ya ka sngi buram jongka Maria te suti bala pau ha Fatima ha Portugal Our Lady of Fatima Maria te suti kala pau sha laingut ki kina Lucia Jacinta but Francisco but kala ai lightly ki kubo shaki war kha ka bastang ha kat kubor baning kong kalong kat dur bashirke jonka dujo kabamme yakading bashirke kabapinting nangda yaka kubor baar kalong shapang ka tuma baning kong baar but kala ongro ladak ibruyo kimtre ban pediang but yaka ya ujisu ukun jangka but ken kala ka ba mod ken sa yakendu yakijinge ki ba kam shirhe banyakine nangda ka kubor balai kalong ka jingia but ka jingale jingshale bein ya ki kristan kam karpang ya upa ba koit ulindo ubapong ya ka jainli bad ka jimbatai halor kane ka kubor kalong kane shapang ka jing peniap yawu upa ba koit John Paul ba ar bad baro kine laitili ki kubor ka khado shai khadar ya ka parthe ya ka balang bangidon kham ban shimkhia ya ka jingem jangi bad ka Maria te suti khalong ka nungyara katama baning kong ba ar kala urlo kala jia namar ka Maria te suti kala pau shagini ki kina kat kindais pa kat henyu ha kat lai tarik May bad kata ka jimpau janga Maria te suti kala jia ha do October man lagi kalai tarik but habangi puson shapanga jingjia ha ka jingim jangu upa bakoit John Paul ba ar kala urlong ya kata ka jing ai kubor janga Maria te soti ha usnem khat khindais pa prapo way khat lai tarik May u ali aka ulasiat yau upa bakoit John Paul ba ar but hadin kane ka jingjia upa bakoit John Paul ba ar ulato ya ka sitti shaka Lucia na martang Lucia kadangim hagata ka por baro arngot kita ki kina kila klat kloi but ula ong ka Maria teisoti ka donut batalam janga Maria teisoti kala yada yanga na ka jimma ka bashirke
namar kala pinpai kala pinpet iau kuli kaba lammi naka suloi jongu aliaka bad kum ka jing sngongu ya ujisu bad ka jingle buram ya ka mariate soti upaba kue John Bol ba ar ulale jingo bad duwai sha Fatima bad uwena ki kuli ulabu hakapas pansniat jonga Maria teisoti ha Fatima kohiman ko para Maria teisoti kayada kay sumar yangi na kano ka jimma bad ka Maria teisoti kalonga nungyara bad hakane ka jimpao ka way pat ka jinkandu kaba Maria teisoti kala ai hakikinna kalong ka jingduwai rosary kalonga bor ba penim ia ka parthe ba penim ia ke mensiam jonge brio ba ka bor ka bayada ia ki nauksui naubamen bad ba palait yangi na ka dojak naga daga daw ko himen ko para ngide bandon ka jingrio bole ka ba kam shirhem haba ngi duai rosary namar kane kamde ka kam kai namar kadbangi bat ya u rosary ha ka jingem jongi kadbangi duai ya u rosary ya ha ka bangi duai ku ble ka Maria ngidang yale ya ka tama persha ya ubamen man ga por ngi on ku ble ka Maria ngidang yale ya ka tama bad man ga por ngi duai shirhem ya ka ku ble ka Maria ngidang siat ya ukuli persha ya ubamen mallaki ku ble ka Maria kalang shisha ukuli ubala banyale persha ya ubamen persha ya ka bor jonga jingdum kumba uppa ba kuit ulayaman kumba ka parte baro kala yo I ya ka jingim ka basuniu namar kim shimla kin kordor ya ka jingmaham bat ka kubor ka Maria teisoti kala ai lese labandon ki buryu kim kin kordor khadu kata ya ki kubor ki ba wan ka way hadin ka way pat ban penken dit ki buryu lese don bon ki buryu ba sting ya ka jingriyu ble ya ka Maria teisoti Henry kumkini ki jingjia but kumkini ki jimpao jonga Maria teisoti ka penshisha ka parte but ka balang ka Maria teisoti kadon ka kerdan ka bakam kerpang habaneng hakamat uble hakamat ukon bad lemba umen siem bakui but ngidi bandon kata ka jingait ka ba shisha haga jingem jongi bandon ka jingri uble ya ka Maria teisoti ka balang kam shim hik lahikai yano ban mane ya ka Maria teisoti kabalang kam shimla ong yano bangide ban kongo bad kongo ya ka Maria teisoti ngide ban kongo ya ublai ngide ban mane ya ublai henre ngidon ka lat ka lendi kaba ka balang ka tarwa khaba ka beneng ka tarwa hangi banya jan badu jisu ban long ki chongo naga daga daw ko himmen ko para mangis ngi burom jonga Maria teisoti kalong ka jingai lahat bat ka jingkot yangi ban pendima ya ka jingim jongi ban pendima ya ka jingade jongi badu jisu lempa ka kami beneng but naga daga daw ngi ki kon catholic ngi ken kordor hadu kata ya ka jingiriyo balai ban duai rosary but ban le burom ya ka Maria teisoti namar ka jingang nur janga kami kalong baro ki kon kin yakendu bad yamat ya jisu omdon ka kami bakwa ban penjingai no yaki briu na ukon hakaju ka dur menda Maria teisoti ka wan pau hangi kanamba ngindup nget haw jisu ngindup eat ya jisu ngiyos nguna ka gospel menda kasngi habaki apostol kila snap ya jisu kila ong mindang ila stang ban kam shai kadar bangide ben kongo yame ngide ben eat yame but ngiyos nguru na ka kam jungi apostol habao Paulus bakwedo la leisha Ephesus kibrio hando kila don ka jingi duble but kilongi bala yo pidiang baptisma na Yanis Baptist Henry kim shimla don ka jingtip shapang u jisu kadaw kalong kim shimla yo pidiang ya umensiam bakoi man ki baptisma kalong ke jimpen sha ya ke jimbo jimbar kha jongi man la ki baptisma kayarap yangi banjan badu jisu namar ha ka baptisma katrekam ya ka bor jong umensiam bakoi
lembaga jing tre jong men siam bakoit ngilaban kam ia id yau jisu ngilaban kam sautu ya ka jingidu jisu ngilaban kam burom yau jisu ngilaban mane light luid yau jisu ude umen siam bakoit uba pelait luid yangi habangi krensha panga maria teisuti kaya kabala perlong ia ka kami jong ublai kaya kaba perlong ia ka ban i shirhem ia ublai bad yau jisu kade ka bor ba trekam hapo jongka da umen siam bakoit dei naga daga dau ko himen ko para kadbangina jan bad ka sniburom pentecost ngidon kam ban i dia umen siam bakoit namar ke jingi dia umen siam bakoit kalong ke jingi dia ka trinity bakoit kalam ka jingi umen siam bakoit Kalam ka jingkongo yaw mensiam bakoil. Kalam ka jingduwai haw mensiam bakoil. Ngimla banlong kawe bad ka trinity bakoil. Ngimla banlong kawe bad ka bening. Umensiam bakoil ulong kata ka bor kaba pinyatali yangi bado balay. Bad umensiam bakoil ulong kata ka bor uba pensyay yangi halor ke jingmaya jonga bening. Bad kalam pinki im yaw mensiam bakoil. Kalam penroy ya ka sap ka pong jongu, kalam penroy ya ka jingai jongu, kalam penroy ya ki so jongu men siamba koi, nginum la satya banlogi kristan ki bajanai. Lada ka Maria teisoti kalong ka kami peneng ka bajanai na kabinda jongi kadena marba kala ailat pura yo men siamba koi ban trekam hapo jongka, bad ka jingai lat pura yo men siamba koi ban trekam hapo jongka. Kala pense ya uso babatam hapo jongka ulang ujisu kalam umen siamba koi ngimla ban pediang ya umen ya ujisu kalam umen siamba koi ngimdon eucharist bakoi kalam umen siamba koi ngimdon ki sacrament kalam umen siamba koi ngimdon ka tin balongdo longsnam basong sabat ni tongin duai tongin donga tongin kam shirhem tongin long ki ba kam shirhem ha ka jimmane ujisu Batkum juru ke jingit ya ka Maria teisoti kenampa kinhi kayangi kumno ngin long ki kristan ki bajanai ki bakui ha ka jingim jongi jisu be id karko yangi pensle yangi penkantang yangi ha ka nega sni buram janga jimpau ya ka Maria teisoti shat lai ngut ki kinna hapatima karko kardo yangi lempa ka jingya side lem janga kami beneng kam da me ha kene ka tayo katbangi pen kresher hem naga binda ka sngi borom pentecost pendap shoin ya ka donur ka men siam jongi da ka nega bor kana bangi longi kristan ki bajanai ki bakoid enya ro ya utrai Jesus Christ tongin yang tongin play ka jinge ka jong ngang ngit how play pa badan bor baro wenong tau ka baning bat ka kendo bat how Jesus Christ ukun ba marway jong utrai jongi yau bela puna men sim bakoi yau bela kana ka Maria teisoti yau bela shale ben po Pontius Pilatus la sanar pana yabu la yam la tep yabu la hiasha ki bayam agasni ka balai la mi pan ki bayam ula kiel shabening ushong shakamon uplay upa badan por baro nang da wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam nganget how men sim bakoi haga balang catholic bakoi haga jingyaselo ki rikoi haga jimap ki pop haga jimi pat ka do haga jingim bam chikut amen Lai spa prabha. Custom
to ya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga bar jumpi kallong ka bapriang hon ha ublay upa badon bor barro to pediang ko try ngi karpad ya jing duai jongi pai jome lembar ki jing terwa kinia jongi ba da ka jingya silem jangka maria bala kerku bala pau ha fatima ka kami jongu kun jame anam don ka jingod ya ka ba enam shashkor enam don ka jingkar pan ya ka ba en pan leno e da u kris utrai jangim amen. Utrai undon rengkad bepim to kentiu yala ki donod tongin aingu ya utrai ublay jangim da shisha kalong kabashong hok bat ka badai kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokindrat kopa bakoi koblay badon bor bat bam jikut bat banyaro ban kerku bat ban pendon buram ya ka kerteng jame haganega sni buram janga maria teisoti bala pau ha fatima maria bala kerku ka teisoti junam kaba da ka jingka surngiu janga men siem bakoi kalapun yavukun bala kamar wei jame bat klem de duno ya ka buram janga jinglong soti kalakha naga benda ka prate ya ga jingshai bam jikut utrai jangiu jesus christ lemba jangu ki angel ki ro ya ka buram jame ki hima ki demmane bat ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarapim bala karku ki amane renkhat da ka jingme ni karpan ba ai ba ki sur jangiro kinya so bat ka jangi khadba ngi pen bana da ka jinga ro bas nge rate Hagini ki jimpen kray jongi na kabindaga sngi buram Pentecost nginang trang nadu ka donut bangindup dap daka bor arsha jong mensiam bakuit halo jongi vai pai vai ya itia ka balang baroka vai baga jimpen kray Pentecost kalanga baseiso ya itiru ya ka Bible convention but ka Pentecost convention ka bangi perlong ha ka sngi utrai kumjuru ya ka retreat umensiam bakuit papin khoit pen kia ya ki bapangi bashitam naduk kat kenyu kat pra kat kendai tari but kum juru ya ka jimpet mit Pentecost aga sngi sai jain babaro ki ban wan shimenda kinang dap da ka bor jung men siam bakuit halo junki dashisha melong u bakuit ko trai ka temei jung ka jinkoit barom namar ka tangi karpad yame to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jungi da ka ba pha ye men siam jame kum ka umje halo junki bakin karlalong yangi kamet batkasnam jango trai jungi u Jesus Christ haka por bala dino yavu badala ka mons ngabha ulapdiang ya ka jingsha shitom ulashim ya upu badaka ba aingu yame ulakdia yavu
badula ai halake sentran u om. Toshim batobam na kane pi barro. Ne markane kalonka medjanga yaka naiti naga benda jumpi. Hakaju ke rekomendala le bam ula shim yaka kuri badda ka baingu biang yame ula ai haka yaka halake sentran u om to shim batto di nakane pi barro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam bate mai bad bam jikut yaka bain penmi naga benda jambi bad naga benda ki babun naga benda ka jimma yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kos nam bakar dor jango Chris to pen koi diangi. To pen koi dia kemen siam hadim pen koi. Pen koi pen kia eki bapang gi bashito. Yada yangi na ubamen. Kajim maya jong ka jinge. Katasir Bam Yuneru Panidina Kane Kakuri Nipen Benar Kajin Yap Jong Mirputra Tadhadum Nerwa Namarkata ngi kiba penmenta yaga jingia badga jimmi pa jango. Ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim badia ka kuri janga jimpenim. Ngi da aing waidem namar mela nyu yangi kiba bit benyang hakama jamme bad ben shakriyame. Da ka bas ngeverit ngi karpadiyame bangi kiba yo binda hakamet badga snam ukris ngin long kibela penyata lekaway da umensi mbakoi. Taken mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parte but to penjana ya ka ha jingit rengkat bado Francis upaba koi jangi wilbert marwenu bishop jangi but baro kiling do but ki rinium Taken mau lemro ya ki himmen ke para shinrang but kende kibela yoti ya da ka bakar menia ka jimmi pa but ya baro kibela kalat na ha jingis ne jamme top diang ya ki shaka jing shai ka kama jamme To isene yangi barong ikarpadiame. Barengkad bat kamaria te soti bakoi kakami jango play. Ujaso bakudo kurim janga ki apostol bakoi. U Francis disease bakoi. But baru ki rikuit ki bela pensngabaya me pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yo bin talem haga jingim bam jikut. But ngin ra but pindan burame me da ukun jamme u Jesu Christ. Jawu lembadu badhawu Kalong hame uble upa badan bo Hake jingelang kawe jungumen sembakut Baraka burambat ka jingyaro Junom la junom Kohimen ko para tong induay na gabinda ka jingay ibaro kam tame ha ka negas ngi borom janga Maria te suti nginangay ti ka jingang nu jangi ve pai ve inang duay na gabinda kinagiba prusal iduay na gabinda ki ba pangi ba shitong batia ha ki hospital ba per iduay na gabinda ka ri India kad banang yait ya ka fourth pace janga jing jid ya kinami mat iduay ru na gabinda ka partay baro ka way pakandon ka jing suk ka jing kala ka bamut Kopa jangim ba habening kalong ka bakul ka katay jame kanwan grim ha jame kalong ka mon jame ha kandaw kumba habening tuay ang iminda ka jimbang jangi kabahala kasni padama pi kan jangi kumbang irong imap ikabeles niyo yangi padwadilam yangi siya ka jimpen shoy and ray taplait yangi na kabasiniyo taplait yangi ngi karpat ko try na ka jing siniyo barro ha ka jing spon jame tay jing suk jing sign ha ka sngi jangi
Keramba da gajing Arab gajing is ne jamme in light barabona ka pop ban gini o jing da na gajing jin char barra kat bangi da ngap keme lendi ya gajing karmen bakoi bat gajing wan pa jungnong penim jangi o Jesu Christ Namar ka sobe ka lam kina, ka sobe ka bo ka ram, na sunam. Kotrai Jesu Christ me bala ong haki apostol jamme gajing suk ngai happy gajing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry yaga jinge janga balang jamme bad haga jing spoon jamme to ai hakai yaga jing suk bad ka jinga tele ka we kat kum gamon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jing sukotrai kandon barabo renka bat pim Ringkat akhir. tap da ka jinge do Christ tongin yai markelia Kunang bro, me bakit no kipo ka pertay. Tus no sen ayangi. Kunang bro, me bakit no kipo ka pertay. Tus no sen ayangi. Hakumi ukun lambro jungu ble. Hakumi bakit no yaka pop junga perte. Sukito ke bala kot shaga jing kawai jung ukun lambrod. Kamet margas nam jungu kris kan riyana shaga jing lam chikut.
Lai Jisu Gisungu Yame Niro Yame Gimane Yame Nagabinda Jingis Bun Jame Hakabamelawan Hapoga Dorud Kamin Siam Jangi Haganega Sni Buram Janga Jimpao Janga Maria Desati Hapatima Ko Jisabai Lemba Kakimi Bening Jame Yada Sumari Yangi Nagajima Pangilongi Bashir Hemben Duai Pangilongi Bashir Hemben Eid Yame Jisu Lemba Kakimi Bening Karko Kardo Ya Baharo Giba Pangi Bashitong Giba Talot Board Karko Kardo Ya Ki Ya Garijangi Karko Kardo Ya Baharo Kikon Gibadan Hapadenge Jingsosi Babon Jai Karko Kardo Yikikon Giba Am Yigirusel Karko Kardo Kojisu Yagibala Sakama Aibaga Borjamenang Trekam Ba Lemba Jingasai Lem Janga Maria Tesuti Bala Pau Hapatima Gun Gut Kikon Gin Van Pai Shame Bakin long shishaki kon jame bamen long ukin rajangi karko kotrai penshai yagi jimbo jembarga jangi vai pai vai minda hallelujah 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 la 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 di 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 hallelujah 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 Hallelujah, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginnia Dubai. Ha kabayabam yasip ya kanega sakramena bening kotrai ngi karpart yaga jingisne jame bamangi ki bakamen ha kaba burom ya ka maria teisoti bala karko bala pau hapatima nginla da kaba perto board yaka banlongi shakri babit dor janga jimaya janga jingsius pa jangi da ukare utrai jangim amen utrai undon reng ka batpim blay baton bor baro in karko yapi uppa Barukon, barumen sim bakoit. Amen. Yalisuk ban penbana yakakubor babha jonga jingi jongu Chris. Alleluia, alleluia. Ko himen ko para ngako ban pendip bad penbana happy syapanga nega retreat kanega retreat kabalais ngi kalonge baya per namar ngi keren kambun bad bengi pinkra epi naga bintaban pediang yau men sim bakoit bad haganega retreat ngi don ru yakan Jimpate meet, bad kumjuru ngidon ru yaka Pentecost convention. Bad kitogi bawan retreat, kalonga jimbandoy yapi baro, nardo kathenyu tarik, shipho baje minster, uplain karkoipi. Nomor arspa nrepusa. Arspa nrepusa. You blame, oh my, Amen. Pitamme Jesu. Door is nee. Kom maar ik met je zullen. Te dwijn en gedacht. Maak ten kwaad, de goede, maar zeeuw. Amen. En je raad je draai Jezus Christus. Amen.